The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Ngivusele mbukeli ngiphinze ngikwembukele elihlelweni sive siyathuthuka libito lami nginokwazi ngwakadlamini mbukeli namhla elihlelweni sidabe sikulethela kusuka nekuhlala kwentuthuko yasemayiwane kanye futhi neThanksgiving lapho khona umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini indvuna yelitiko letinkundla beyisimenywa lesicavile tikhulumi betifaka ekhathi umphathi waka Micro Projects babesibusiso wakaMbingo lokhulumile washo futhi ukuthi imali lefakwe nguhulumende ekusiteni lenkundla ibitelwa emalini lenganga 8 million emalangeni. Mbukeli asingene elihlelweni. Lesive lesingaphansi kwalenkundla yasemayiwane besikade siphume ngetinkani kuyongenela lomcimbi wokukhulumisa intuthuko yayo kanye nekubongela inkundla council ngekuthi ikhetheke. Lenkundla yasemayiwane inkundla letfolakala eMkhuzweni mathutana nedolobha laseBuhleni esifundzeni sakaHhohho. Lilunga layo lephalamende ngumhlonishwa Sicelo Dlamini lodvume kakhulu ngelakhungankhosi kanti indvuna yenkundla ngumnumzane Magolide Ndwandwe. Lenkundla inemiphakathi lesihlanu lefaka ekhathi wasemayiwane, Mavula, Mkhweni, Fasini kanye nemphakathi waseHereford. Kulo likhetfo lwavelonke lomnyaka wa 2018 kuya kulo wa 2023 hulumende wembube wasekela lenkundla yasemayiwane ngetigidzi letisiphohlongo nengcenye 8.6 million wemalangeni lokuyimali leyasetjentiswa emikhakheni leminyenti yentuthuko kulenkundla lefaka ekhatsi takhiwo tetikolo kufakwa kwemanti lahlantekile kwakhiwa kwemabhilidi lamabili ngaso sikhwama saka-RDF kubala lokumbalwa. Esukwini lekubongela lenkundla council lobo ubanjwe evikini leliphelile lesive besibulala inyoka njengoba bobanjelwe enkundleni yetemidlalo eMkhuzweni Technical Center kanti lamanye emalunga ephalamende awungenela lafaka ekhathi laseMhlume umhlonishwa Sifiso Magagula laseHukwini umhlonishwa Alec Lushaba laseNkhaba umhlonishwa Hope Shiba kanye nemhlonishwa waseNfonjeni Raymond Dlamini kanye nemhlonishwa Thembeni Magongo loyinkosatana yaselangeni. Lo mcimbi waphinze wangenelwa tindvuna tembuso letintsatfu lokwaba indvuna yembuso etiko letekuvakasha nekongiwa kwemvelo umhlonishwa Jane Mkhonda Simelane lolilunga lephalamende lenkundla yaseMbabane West kanye nayo indvuna yelitiko letemphilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula lolilunga lephalamende lenkundla yasesiPhoqosini. Lobekatsi asimenywa lesicavile bekuyindvuna yelitiko letinkundla kuphatfwa kanye nekuthuthukiswa kwato umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini lophinze abe lilunga lephalamende lenkundla yaseNkwene. Emukela sona sive kulomcimbi egameni lendlunkulu yaseMkhuzweni Prince Sipho Dlamini wendlulisa kubonga kwakhe lokukhulu ngekuthi inkundla council isekelwe ngulamanye emalunga ephalamende kanye nato tindvuna letintsatfu tembuso lathi lokho kuyingcayizivela kubo. Mane lokusele kude lobongelelo omnye kuthiwa kithi wende kona kufika eMkhuzweni so ubonile ukuthi kuhle kanjani eMkhuzweni kuhle eMkhuzweni bekunene nakusasa nibozivakashela haleluya njengoba nathi sinemukela. Kulandzela ukuthi lo mcimbi ibone lisasasa lelikhulu tikhulumi taba tinyenti sibili letafaka ekhathi umbutfo wembube baka MVA Sincembetelo Fund kubala labambalwa. Umphathi waka Micro Projects umnumzane Sibusiso Mbingo wase unikwa lithuba lekuthi aletha sithombe ngentuthuko hulumende layendile kulenkundla waveta ukuthi lenkundla isekeleke ngemali lengo 8.6 million wemalangeni kulesikhathi lesendlulile. Kwethu sitophakamisa hulumende lwetinkundla losebentako langaphandle siveta nje tikhwama letikhona ngoba kuye kuvakale bo minister bahlonishwa ukuthi hulumende akasebenzi kanzi hulumende langaphandle uyasebenza kuphela lefuna sikwende uqinisa kakhulu le PR le public relations ukuthi kuvakala ukuthi hulumende imisebenzi yakhe uyayichuba la ngaphandle manye into ematiko la ifuqa kwemsebenzi kahulumende kepha nje namuhla kakhulu
ngiphethe inshumayelo ya Minister wamatenkundla umhlonishwa Sikhumbuzo ukuthi uyakhuthatha kakhulu enzabeni yesikhwama sa-RDF lesingisona la emayiwane sisebentile kakhulu kunemisebenzi ephathekako lento engisuke sikhwama lesitawuthi fahla namuhla kepha nje nasi siyabuka emabhukwini siyathola ukuthi RDF la emayiwane ekuthemini lephelile abahlonishwa bominister imshile 8.6 million la enkundleni. Ngakulokunye umnumzane Mbingo wase uyaveta budlelwane lelive laseSwatini lelinabo nenhlangano yaka Engineers in Action lokuyinhlangano letimele yase-America lesekela lelive ngekwakha botebedebe velonke lathi nyalo seyiqalena kufaka emanti lahlandekile etikolweni takuleli. Lokunye lesikubone kule malanga bominister ngaba kubika sisitwa kakhulu inhlangano yaka Engineers in Action isuka kule laseMelika sakhe botebetebe la ngaphandle kungibona basitha kakhulu mamfana khona sibaye etikolweni lenhlangano lo sibika nje bominister seyibakhile botebetebe bang 24 baphelile 8 lo minister amgeta lemimango lapho khona bakhwakwa labotebetebe ngalamafisha nje ukhona uhulumende bekunene la ngaphandle uyasebenza sikuveta lokungani ngobe vele sibhekele ukuthi simakethe uhulumende etinkundla ukuthi uyasebenza ngani ngobe bamfuna sebakhuluma asiboni lutho thina naye lo micro project lokukhulunywa ngaye luphiko lahulumende akusiyo mhlambe inhlangano yebelumbi bangeshiya soloku kungena imali kahulumende weMaswati. Buchopho bemphakathi wasemkhuzweni Makethembi Shabangu wabonga kakhulu sona sive lesingaphansi kwemphakathi wakhe wasemkhuzweni ngekuthi simethembe ukuthi angaba buchopho baso lathi utoba sebentela ngekwethembeka ngaso sonke isikhathi. Ngiyadibongela Ndlunkulu ngiyadibongela bonkhosi ngiyabonga kakhulu nakini isive sasemkhuzweni kuthi ningethembile ngiyabonga kakhulu kuloko bonkhosi. Kwami kungaba kuticelela nje bonkhosi kuthi ngiyacela ningibambise kulomsebenzi lolukhuni kangaka esigabeni sami ngaphandle kwenu ngingeke ngize ngikhone ngaphandle kwenu kude lengingakwenda bonkhosi ngicela kubanjiswa ngini naNkulunkulu tangibambisa ngiyamethemba ngoba ngide nalelinye lithemba ngaphandle kwakhe siyabonga. Indvuna yenkundla yasemayiwane umnumzane Magolide Ndwandwe yethula yona inkulumo yayo yabongela yonke inkundla council ngekuthi yethenjwe itfunywe ngiso sive salemiphakathi leyahlukahlukene waqala ngekuyethula esiveni. Ningatesabi letigaba le siniketwe ngini dona kuthi ngimhlonishwa indvuna buqopho yebo sikatsile lokuhlonipheka ukusho njalo lo msebenzi lokuthi asihlonipheke kodwa ningasabi bonkosi lokuthi ungathasani sahambi khona. Hey asenibuye lapha ebafana sitokhona ukuthi kuhambe kahle lo msebenzi angisho bonkosi ukuthi kukhona lokubi lokwentekile kodwa ngithi sisenda lo msebenzi siyacela dihlobo tethu nisibambise kulolu hlangothi lokho kuze kuhambe lo msebenzi. Lilunga lePhalamende lenkundla yasemayiwane umhlonishwa Sicelo Dlamini lodvume ngelakhunga Nkosi wase ubeka yona inkulumo yakhe la ibhekisa kuso sive lesingaphansi kwalenkundla yakhe ngekuthi sibathembe sibakhethe. Waphindze wadvumisa tindvuna tembuso letintsatfu letangenela lo mcimbi kanye nalamanye emalunga ePhalamende. Umhlonishwa Khunga Nkosi uphindze abe ngusihlalo welibandla lePortfolio Committee welitiko letinkhundla kuphatfwa kanye nekuthuthukisa kwato endlini yabayisikhulu. Mhlawumbe ngingavusela nawo onke ke ema stakeholders la khona emkhathisini wethu kakhulu baka MVA. Nani phela emkuzweni nibufakazi niyaqala kubona le truck lena la mkuzweni angizikahambe. Awuyuku uyibone ke wangakhethi mina wakhetha mina ndayibona onke malanga. Na ufuna nje kubona lena I truck la emkuzweni khetha kahle ukhethe Khunga Nkosi hayi lomunye. Sivusele kubafundisi mhlambe kwami kutaba kufishane kakhulu Nkosi yami siyabonga mkhuzweni kukhetha kahle nikhethe ilunga lePhalamende leli njengami leli lematubane naleli gijimako ngiyanithembisa ukuthi ngiseta ugijima ngematubane lamakhulu ngilethe tonke tilusito lolukhona la ngafinyelela khona mhlambe tihlathi tasetivakashela tindlebe kuletinye tetakhamiti letinzala letingaphansi kwalenkundla yasemayiwane lebetikhona kulomcimbi njengoba inkundla council yase ibapha tingubo.
Kulandzela ukuthi lo mcimbi ungenelwe ngulamanye emalunga ePhalamende nawo ase atfola litfuba lekuthi avusele lesive salenkundla sahalalisa yona inkundla council saphindze sapha letinye tetakhamiti tipho lebetifaka ekhatsi imali lombala lokufaka ekhatsi bona abantu labadzala kanye nabo labasha. Sinibongele lokuthi nikhethe i-council leyatiwe ukuthi nakukhona lekupholile kumele ibiyele kubantu yobonga. Sibonga kakhulu kuloko. Siphindze sincuse kiyo lokuthi imane ibambane ikhone kuletha lusito lolukahle kulesive saseMayiwane sasemkhuzweni. Sithi nje siyayithandazela nayo i-council lokuthi ikhone lokusebenza kahle. Sengishito njalo ngidawugcina ngokuthi mane sicele umntwana munye lohlala nagogo lofunza e-primary abe wesifazana athi gishi kuvela la. Cela lohlala naye lokuthi avele ngalanga ngibina kuphela lo msebenzi stam fakela imali ecatfulo. Siyabonga. Nine bekunene leli jaha lelandikhetha nakhetha kahle ngeva ngalo mina ngingakaliboni ngemehlo ngatshelwa ngalo ngeke ngichaze ngoba kuthitwa ngithathe 3 minutes ngatshelwa ngalo ngingakaliboni ngemehlo. Ngiyabonga ke ukuthi namhla sesibuthaniswe ngilo la live la uNkulunkulu lishito lathi na utawenda tindvo utenda utibeke esisekelweni salolo ngumnikati wetindvo tonke. Kusho ukuthi nenda kahle bantu balendzawo ukuthi nikhethe umuntu lesevele impilo yakhe yabeke esisekelweni lekudzingeka ukuthi kubekwe sona kuqala na utawakha tindvo wakhele etikwatso. Inkumbi emamotion lagcwele lapha kulendvodza lena ikhetha. Lokusho kona ukuthi impela intuthuko awu itawube inemehluko lomkhulu makuphela leminyaka lesihlanu lesikiyo. Siyandumisela siyambongisa waNkosi nani siyanibongela sive sasemkhuzweni. Ngakulokunye lilunga lePhalamende lenkundla yaseHukwini umhlonishwa Alec Lushaba naye watvumisa kakhulu inkundla council ngekuthi yethenjwe sive sakulenkundla. Sithi nje sisatobonga la sitobungata lo msebenzi walo lunga lenu lePhalamende. Sithi asisibongele sive saseMayiwane ekukhetheni lijaha leliselingane lendzaba yekutsanza live isenhlitiyweni yalo na lokunitsanza ke ungumuntu longakhoni ukuthula nangabe kukhona lokungahambi kahle. Siye sithi ke thine vele na ulilunga lePhalamende awukwati kubinza sive la ngemva sibesikhala kwakho ukuthi uvete lokukhala kwalesive le labakuthume khona. Kodwa lokukhulu kuthi noma ukuveta lokukhala ukuvete ngenhlonipho. So lelijaha ke lenalithuma bekunene sithi nje silibongele lijaha lelihlonipha koimpela. Wase ulandzelwa indvuna yelitiko letekuvakasha netemvelo umhlonishwa Jane Mkhonda Simelane naye lowahalalisela inkundla council ikakhulu lona lilunga lePhalamende umhlonishwa Sicelo Khungankosi Dlamini. Sithandza kubonga kiyo inkundla council lesimemile setala enkundleni ikakhulu siphakamisa tibongo kuye umhlonishwa lesinaye ekhathe ePhalamende lilunga lethu umntwana Nkosi Khungankosi. Cha uyasikhunga nani niyatibonela uma ungakhungeki wena kusho ukuthi vele usijila yakhungeka namuhla funza buyenza njeni ukhungeke niyasibona ukuthi sikhungeke singakanani la nakutawuphuma abo minister babe bathathu kuphuma imphunga
kuphume ema MPs ete la suke tinkundleni tawo ete lakini kunashiselo kunalibombo kunahoho kunamanzini ufunani kungeka hamba emva kwalendvodza ethembekile. Ngakulokunye indvuna yelitiko letemphilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula naye wahamba emagameni ebalingani bakhe ekutheni kuhle ukuthi uma utfunyiwe ubuye ubonge nekuthi upote ngaso sonke isikhathi ukuthi kuhamba njani kude kuthi lesive lesikukhethile sitokwethemba. Nangiphinze ngibuya la mayiwane ngidawubuya ngalelilanga senilethe ireport ukuthi kulomnyaka nisebenzeni kumcoka ukuthi nibuye laziveni nitokusho ukuthi ngeminyaka nisebenzeni sitokhona ukuthi lesive sithole lithuba lekuphinze siniphathise nihambe naso kanye ngaleyo ndlela abayawubuka eceleni nakufika 2028 bayawukwati ukuthi naba lebesiphila nabo naba lebe bathathisa kithi naba lebe basportela ukuthi kusetshenzwa abese siphinze siyathembisa ke ukuthi nathi ikakhulumine le ngengilenye ingcenye yebahlonishwa bakahoho sidani bambisa nibale nkundla kwekuthi ticelo talesive tiphumelele. Wase unika tfo lokugcina naso sive lesingaphansi kwalenkhundla ukuthi nesibhedlela saso sasemkhuzweni sesitawatfola naso emaphilisi lanele. Lathi lendzaba yokuswelakala kwawo emaphilisi kuyindzaba mlonyeni velonke kulamalanga. Sibe tempilo ke sitawuchubeka siyisebente indzaba yemaphilisi kwekuthi abe khona. Siyazama nani ngaya la sibhedlela ndawubona ukuthi simo sesiya ngekubangconyana asisafani namfene siyaya ngekubangconyana netindzaba tema ambulance statisebenta netindzaba tetisebenti statisebenta ukuthi tibe khona sibambisene nebahlonishwa siyacela ke ukuthi sisawafaka lamaphilisi la tibhedlela akangabi phela alahleke asakhona la tibhedlela siyethemba ukuthi sitasibambisa kwekuthi lamaphilisi angalahleki atholwe ngilesive lesiwadzingile kwekuthi siwasebenzise. Kwase kufika sona sikhathi sekuthi indvuna yelitiko letinkundla kuphathwa kanye nethuthukiswa kwato umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini abeke yona inkulumo yakhe lebalulekile. Ngaphambi kokuthi abeke yona inkulumo yakhe umlangeni umhlonishwa Madala Mhlanga lolunga lephalamende lenkundla yasemhlangatane lophinze abe lisekela lemcondzisi wendlu yabayesikhulu phinze abe ngusihlalo welibandla lePAC lokulibandla lelibuka kusetshenzwa kwetimali tembuso yamphakamisa. Umphethe lephalamende uganza phansi ngalesiphoyisa kepha nje ngeke ngithi futhi nikhethe kahle lengakusho kepha kulesikhathi lengibe nazo ePhalamende ngidawuthi so far so good. Niyasathi mosingisi bantu bakhungangosi. So far so good. Emotion ngilethi shukumiso lesifake ePhalamende. Yekucala lesibhalile besibuta na indvuna naye lelambikweni yetempilo ukuthi aphe emaphilisi esibhedlela. Sathi thaninkwe ugijime kungaphela emalanga lasikhombisa ubuye usitshele ukuthi sekakhona nemaphilisi emkhuzweni. Yabhalwa ngimi ngasekelwa ngumhlonishwa wenu Khungangosi. Itolo lokubeka buta ukuthi ku Minister Education kuphi kudle etikolweni. Wathi asahlala phansi Minister Education wasukuma Khungangosi wathi labantwana labafundzele abacashwa leni babe bothishela. Umhlonishwa wenu lena tikhethela yena lo. Seyibeka yona inkulumo yayo indvuna yetinkhundla kanye nekuphathwa kwato umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini wanxusa bona bobabe boshifu nabo bantfu benkosi labakulesifundza sakahoho ukuthi baphathe kahle sive ngenhlonipho waveta nekuthi nangabe sive sinekukhala lokutsite babosheshe basilalele kude kuthi tikhalo tabo ticatululeke ngenhlonipho. Vele uhulumende ucommitted ukuthi konke esikudingako sisive akubuye vele sikuthole bekunene. Angifuni ukuba mthe kakhulu kulinge kambe mutse kodwa nje lamuhla nginawuconza ngqo endlunkulu sengisiyekele nje sive. Ngithi indlunkulu
siyacela asicela kunibonga lokuthi noma yenteka imonakalo emayiwane ngesikhathi lapho khona bese khona abavukele live kodwa akubanga imonakalo lengakanani njengalethi indzawo lapho khona kwasha live labamnyama nathi khwishi siyacela ke endlungulo ukuthi chubekani nidlale lichaza lenu njengendlungulo indlungulo ayisibite sive isikhulumise sive nakhwale sikhala ngako sive isilalele indlungulo ayibe ngiyo leyakha umnyango emkhatsini wale sive nenkundla buchopho mbambene esandleni denu indlungulo konke labakhala ngako bantfu kufike enkundleni kufike kuhulumende ngelunga leparlament ngisasho njalo imisebenzi lebakhona emangweni endlungulo asiyinakeni ayibikwe imisebenzi endlungulo akungabi nemisebenzi lemincane leminye imisebenzi matentele nje bantfu ingadi indlungulo ngoba lo monakalo ufike uqale ngalesikhathi bantu sebacala bahlanganisa abantu ingadi indlungulo nabafika le bese balushintsha lolwimi abasakhulumi lokule bathi nabakhe basemitelo babidela abantu ngona nathi sebafike batshela abantu ukuthi akubulawe letinkundla sitawuphila ngani ngaphandle kwetinkundla bekunene nebofakazi ke la emayiwane ngoba niseceleni ngoluthaka nitawukwati lokuthi ngakulolunye ihlangothi indvuna Sikhumbuzo Dlamini yaseyiveta ukuthi hulumende usemkhankasweni wakhe wekuthi abuke imithetho yekusebentwa kwesikhwama sekuthuthukisa tifundza iRDF lathi uyafuna ukuthi ucolwe kabusha umlangeni uthi lokuhle nyalo ukuthi sekulungiswe ukuthi uma kufakwa sicelo selusito lwa-RDF kufanele ukuthi lutfolakale kungakapheli tinyanga letisithupha inkundla ke lona licele ukuthi ama regulations eRDF amendwe sengiyalobhisha ke nyalo lobhisha abahlonishwa kulama regulations siphoze endvuna letinkundla ngilokuthi siyacela abahlonjana sibambise silitiko sita nema regulations latabe afaka ukuthi insha izuza njani kulesikhwama ngoba insha ayikhona kubeketela njengalabanye bantfu labakhetsekile bantu labasha nangabe utawuthona batawucela imali lamhla bayithola emva kwa 5 years ngeke bathola abantu labasha lo shoti kafishane lama regulations nakabuya atabe anema clauses lavele aconze ngqo ukuthi umlo omusha ubenefita njani lula kulesikhwama ekuhambeni etinyathelweni tebalingani bakhe lokumalunga eParliament labeka khona naye umlangeni wasewenda njalo wapha abantu labasha imali lebalelwa ku2000 emalangeni emikhakheni labhekene nayo nje etimpilweni tabo lokufaka ekhathi busweti lobungakwenda ukuthi ugcine ulima nekuthengisa insango njengoba kwaba khona lijaha lelavele labeka ngembama ukuthi lona litiphilisa ngekuyilima lena emahlathini ubhizingani nje ufuna kwendani kahle ucabanga nje ngoba etinkundleni sovile ukuthi kunetikhwama Yes bengivile mphathi wami bengiloku nje ngihlupha bobucopho mayelana nendzaba yemali yasenkondleni ekhaya ngiyakunemahoko la khona so ngisafuna indlela ekusenithwele imali ngizofaka lezi ngulube okay yes mphathi okay wabani sibonga wakamotha sibonga Motha ubona lo ngakho leParlament ngawufaka imali enganga 500 emalangeni lapha elungeni leParlament ukuthi likuyidrawele la ifaka nyalo likuyidrawele uhambe uyocala kubuka kahle bo business plan ukuthi ungacala kanjani lo 2 empile hamba kwemnaketho hamba kwamuhla phansi uthi ubona MP na ucethe kunjani babe ngiyaphila wendani wena ngibhizi ekhaya ngesango busy ngesango oh ningahleki uyabona ke lo yena maneni umsindo phela bekunene uyabona lo la ngiyathi lokuthi akalimi insango bathanza ulimi insango ngoba afuna kuphila futhi ngiyakuhlonipha lokuthi noma kungekho emthethweni ilimi insango but akayi kokugcekeza lona ke nampa 1000 emalangeni ndamfaka umhlonishwa ehlathini babe ungasabiyela ehlathini hamba ka-RDF babe ungasaye ehlathini babe ungasaye esangweni Sesifike emaphethelweni alolu hlelo sive siyathuthuka mbukeli ngethembe ukuthi ulijabulele kakhulu mbukeli sesiubonile umsebenzi futhi wekusuka nekuhlala kwentuthuko yakhona enkundleni yasemayiwane waphindze futhi wayibona nayo iThanksgiving mbukeli wativela futhi endvuneni yelitiko yetinkundla ikhuthata kakhulu imimango ukuthi ayihambise inhlonipho embili futhi yakhuthata futhi imimango ukuthi ifake ticelo ngakhona ka-RDF mbukeli libito lami nginokwazi Dlamini sive siyathuthuka Maswati, lalela minonge, imichele, etikudla. Maswati, lalela minonge.